Mutegeri ntuko chionde chia Jumatano ni Maureen Kinyanke thairwa nkigwikira nteto chionde kongone nikenda gutigira gote nteto kinyemwe igukurukira ndene ya county ya Nairobi Tharaka Nithi isigo bionde bya county ya Meru na gontu mwanya mwanya nthigurune izi yonde yetu ya Kenya. Magita jonde onaria ukethirwa uri no utege Wero TV Tore TV ne na kinya mitandaone mutandao jwa Wero TV jwa Facebook ne jotegine nkrokia anto milioni 30 ndene antuko 24 chidiri bobone kuonania bore na wetekio bonene na bautwe jokiankatho chieto chia mwanya na nande no oscan QR code eze kire TV ne yaku na ogatonya kire mutandao jweto jwa www.werodigital.co.ke kana o download app ya Wero Digital nteto chiama netumetho na kinyamato jaku na nandikirwa reretoro antuko ya narwa ore kwethirite gukioneka nkuchanio chegie ogiti bwa mite muitone jwa imenti kenda kuoneka kieni kia mirandi ya kithirikare iri amwe na kieni kia ndege na ndeni takabare bakuregana na untobo batina ogambi kairi bobone kumania na murandi jo gweta na mbere mite ekigitwa muitone na nanderwa PS wa mito akiuga ndege ya mbere igakinya kieni kiu kiumia twetete hamwe nabo bado kore anto batenganiri na no bakwenda unto bobo ethira bugitegero kairi mutegeri turi kuria atiri moni jaku ne jare kogukonia kugitwa kwa mite kenda kuoneka kanya kamirandi mwanya mwanya ya thirikari ni okugwata mbaru etuaria ogiti bwa mite kenda kieni kioneka kia mirandi ya kithirikari haraniria na bauti kukurukira namba ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyanete na nkethirwa nkithoma moni jaku mwanya mwanya amona ntetera nkureterete ni cia Wero uretaini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Mutongeria wa baraka imbungene ya Meru mwenda ithele kuga wagagia bokaria bukathiria igembe na tigania atongeria mwanya mwanya ba Meru ario PS wa Meru kugwata mbaru mirandi eze ikuretwa aja Meru iri amwe na kieni kia ndege akariba nkondi gotetane kuthuka na gutezanirwa kwa barabara cia guntuku thukimbithe kuma Isiolo kwariria thina ya wagi bwangugi Teto cia Wero Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto chieto chikambiria athaiji mutongeria wa baria bakaindene ya mbunge ya county ya Meru mwenda ithile augite akariba igembe na tigania no betete na mbere kuinyirika na kinya gutwika nkia kumania na irima riao riria ni urethi gweta na mbere kuthira ithile augite akarine bethirite bakiringa riboti kinya kirindwa ngicha ukaria ende gute utethio bethira bakiamukira ne akuria na ndirwangirwa Boris na Nthikeri ne rudisia ikuthithia uchonkoni na kumenya na ndene gukonie thina ije iria yonekete kithira kinya nyuma ya mawira ne kwithirwa jakirikithwa ukaria kwithirwa zugikarika magita kwa magita special region ya Igembe na Tiania antu betu baitite bakithina watu ikantu maishi ya baremeta kabisa nondo mtu na antu barari na ng'ombe ni a source of livelihood lakini muntu otiwa uara angite otebia kumya nyuma na mbere birai nabyo ni migambo ya MC wa Kithimo ende ithiriro shumiritie kuga kariba Meru mono bamerega yatigane na igembe no kontu kwira kya bagwita na mbere kwankya na gitumi kya mbere ariuga wamba bonde ithiesha ne botabarikitie na kiuga rwanyiro kaya ne bare miburugo tangana na maitha akiuga beja kakagita nyuma ya kagita
na nandiro mbare awenekirwang'irwa DCI gutonyera gatigati kuthithio chunkuni kenda bakamya nuujure nyuma ya maitha jaja batemete ntame bunene inkwenda kola pona DCI iva investigate nondo tukwina security tukunwa so DCI iva the investigation bamenye who is behind this banditry nondo banditry kwena antu ba behind kwena antu bara batuma bandit ba supply na resource ba supply na buduki so iva the investigation bamenye imbibi ko motivate nondo antu ba kinyaborawa bate kuya moyo no kabe ya the following day kinyaba ya ngombe che chokwa no kabe ya the following day so tutukumea this back and forth tora for how long nondo tukwelewa tuitora tukariyo ke tukero ya na amba bomba dict kana mwankare so inkwenda kwera thirikari nondo itona muntu na kuya Nairobi investigation ikathithwa ya naregembe north kinya OCS na arathi kinya that akwire but already two people and then by labor kwete na batethiki omwetiania ongegembe so tutikwelewa where are these people getting this motivation every day na tukwala tutura for how long na kingi vire adiuga thoko ya mirai tagira na kiuga murimi na mubiashara wa kimera ikinoka kinya wetete na mbere kunyamara policies cha thirikari ito favor arimi bamera ito favor biashara bamera policy ichu itomete mantu ya change ichu itomete market change ichu itomete tugara kwena cartels they are Kenyans by within Kenya tutukola cartels who are they so ibonto kwenda kwera thirikari kinya policies thirikari na concern ne dire na feelings na antoba region ya Meru party remera no to dayo ritoka edira antu nara antu they are turning poor antu barare ambecha all of a sudden ikura so mndora biashara chao ikuthira ke ripotrande to shewe ro weekendi ria kwari to ni mutuge kare Mwandiki munene kiri ministry ya mito Gitonga Mugambi augite kiumia twitite Meru ikamukira ndege yayo ya mbere kiri airstrip iregwa kwa mwitoni Dwaimenti. Mugambi amwe na atongetia bangi bario kiraitu Murungi na minister wa roads niwe Eric Mugab akioneka gutetera thirikari ni Murandi Jojo baugite bo kinya bukezania na Ngugi Kathumba na Meru ni babatere kwa mbararia ontububo na wenga bana wa Meru Mutumantu Ethinkia akiuga ezete mirandi Meru ende ni mirandi ya banganirwe kagita karia nande nikoga kwithwa kithithika kagite ne gaka Anthony Kathenya na iji na njire nkinyaniru Mwandiki munene wa kurungamira mito Gitonga Mugambi akela mamburani maweti na mbere bwa skuri ya Meru na ile nende University ya Kemu mambura mara udholonetia tongore kumakiri county na thirikari nene ile governor Mutumantu Ethinkia na waziri wa Roads Eric Muga uloli governor county ya Meru Kiraitu Murungi bale arutingo geba mungi kiri thirikari ja ukabere amwe na thomi ba Meru leuni aidhulitati ndege ya mbere kethiro ikinya kieni ni kejeru kia ndege county ya Meru Nyawena kimeto diete. On Thursday, God willing, we are landing the first plane in Meru. And I'm requesting some of you to accompany me. Mugambi, ulwali governor Kiraitu Murungi, na waziri Muga kiumagire gutetera wakibwa kenigeke, wakibwa garunini ya mutonguru wande, amuno dhondi kibwa kenikia muchedwa gov, na kuga miradi nekagu na nene ya Meru, munomno kero kwa Meru Ngugi, amuna kureta onjori the county no. This works we are committed to do, to deliver them. They come with big economic opportunities. State Rojaro will employ not less than 500 Meru people. Tell me today, in today's world, who is this investor who will spend 4 hours driving to Meru and another 4 hours coming back? A serious investor. Sometimes just even short term. Pamova corona keni kiunande iweke kiri tutu na kyo mbere wa madirikari. Bana de baro meno bo kitata para chinji. Bangi baro na State House ndo wate kwa Ruto. Kana sto akira kasongo.
ba mutindo nara tuetaje para beta no ineri the muitone Sagana is in the forest ana to what ali dai tumole ya mama studio nanda to betu we can be penny-wise and food and pound foolish baada ya kudauti kunene kakirinde kikudauti lakini wewe ngomuga ugaya kuidauti baada para kudauti tuita tukwenda tukutia kulingana na governor wa county ya Meru Mutuma Ntwaithinkia mingi ya miradi ilethiite na mbere county ya Meru yalikiri mubango lwa mbiru ni governor ukabere kiraitu murungi wa kiroto kia mwaka wa 2040 na kiria kuga ni kiathiite na mbere kuingia governor nikyo kiroto ni wewe ndane go 5 wikarika bari mbikira nteto cionthe bari mbira wowe worete mantu ya manene Meru ndendo vera winterete mantu ya manene Meru kande ethere blueprint ya ndekikire vision 2040 na iyo ndiete oni bwampure iboko bitebi yakwa so baraba ko ura na iboko baringa ekiraito no wekere blueprint na iyo oni ko biata amuno go kagita gaka ulali mutongoro utingo gibwa mungi Francis Muthaura na ulitia Meru kugwatira kithure kindike akiwa kindike ari nkathe mwetu gukinyera ite kya mutongoro ande Kindiki. He is not here now, but that's the highest office we have had. And we should not just assume Kindiki can succeed alone. He can't succeed alone. He's just one step to the top job, just one step to the top job. Meru, are we itoko muimberia? Menya politics actually kuimberia. Atongere baba bonde amunogu ni bekiri tawirani bwako watambaru na wukili skuru ya Kemeru Institute kende dhina mbere kuthomithia Meru Kemeru amuna untuire bwa Meru to develop this institute ya Kemeru iwekera Meru inya kenda twatetheria Kemeru Institute ikure kinya kethea kemu university kemu ni kwenda tutetheria itwe ya member Tuetrikari county your excellency to support Kemeru Online Institute. So as the MCS we are going to support you kirembe rubu kwa na kuleta Meru county na ikunya Tharaka-Nithi County Assembly twambirie ana betu baita na Kemeru na ratu ina responsibility ko baita na kire ECD bagaita na Kemeru kenda bakora baiti Kemeru kuma muji muneno Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya Akariba gatagani na irimba wodine ya Nkondi ni bonanite kwaga kung'anirwa kwao kumania na kuthuka kwa barabara chiantereji ontubomete kinya uturo bwao bunene baugete kuthuka ko kwa barabara ni kwithirite gukituma kinyango gechiao ni onto batiumbaga gukinya mathokone na uthu kuringa biashara na kinya kirima ketha bakiuga gwikia maketha jao thokone ni mpanga bakilazimikana ndiko kamata na migongo ni onto ngari itekinyaga guntu kobu kunthe bwezanite na kuthuka kwa barabara nkuruki ni borotete MC wao Gitonga Kithoka ni mathina jaja na kwithira bakimuria aigwe kiriro kiao ni obure kinya bethirite bakiuria mubunge wao Gitonga Murugara kubathangikira mbere ya gwita kwithira gichwa kura chonga bana 2027 Makena Mbabu na iji Kariba gatagani na irimba ni bagutariria kuthukanga kwa njira ja guntu kuu iria batumagira kuthi Nkondi bakiuga ni batigirwe nyuma ki uthondeki wa njira neno barabara jumete karau eje tatwarutha purasi atorongi yakoroka mwanka ke Bukona enwange yarutha purasi yali mwanka karau primary enwange yathiga kuru enwange yatiatore matwaro endo tuona bantu rorire thongi ale tora anabeto baba kuthoma maiga toria twito tokara nyombe nyaki nonto tie bantu rorire korokera romi anto beto bubo kwenda yo ni ngwanti kinyona kaguru ugo kona ngirina karabi
Ogu kuona nkiri na karagi ndimaga ene ntione gintu gya kwira na kyo nkondi. Kuringana na bo baingi bao ni arimi na ni bakuthinika muno riria bakuruta maketha mao migundani bakirasimika gukamata na migongo. Tukamata tuunikire migongo tukutuku kwanja kuri igomete ara iunikangire ogwe kamatite irio ya muntu iri ara kwa muthee wa Muriungi. Bikibiki cino bo ciene buraikari tutiumageria bira tuketha imaketha thaino no gutinda gwitana tugikamata mirigo na mugongo na tuo turimaga ndengu na munya nuntu ndengu na munya nuwe na market na mweri turimaga lakini tukamata na migongo mwanka turima twero mwanka mucobi mwanka nkondi. Bariuga njira ino ikathondekwa gukethwo kwina uthina mbere guntuku turi bagwetu ibarenda kureta maiga baka nuntu kuri antu bakugia mbeca inu ciao ibakuria na tabakaro baingi barabatithungira maiga makamato maya gwaka bura makwirwo make. Wirigiro wao ni mubungu wao Gitonga Murugara na MC wao Gitonga Kithuka kubathondekera njira jia guntuku kenda batiga kuthina jinji yeria oye ntoria karou nuntu karou kumau Kipkona erimba gatagani wewe ngwa wina mundogo na gwaku no ruye rurungamite rwa inga barabara oye omberebere uturetere njira turuguke antu betu bombe kuruta ngugi ukiromba ngabana urombe antu ba ukwerewa nuntu thaino tutio kurikongo naisi taomba kuromba itikingi mtu aongagirwa mandaraka aruta ngugi mbega kenda amakirwa ugwete wena chiro gutie bantu kathi ciare uku lakini amcie gwetu akuye gitarira twaringaga kura aya tweneria bura twenerie ona naorire tutimonaga guku naorire kana nayaga ibo monaga Gitonga tieyaga ugu athiaga nagu Burunda. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uwambabu. Mutegeri ntuko ya narwa turi kuria ni ukugwata mbaru etwaria ugiti bwa miti kenda kieni ikioneka kia mirandi ya kithirikari na ngitegera rotere rwa Facebook kumania na maoni jera withirite ugitutumira kagitene gaka Patrick Ariuga we should cut down the Aberdares and Mount Kenya and also Nairobi National Park to give way for land for the landless who fought for independence. We can donate the animals to our neighbors Tanzania and Uganda. Rain does not come from trees. Albert Kenyua Aruga, one time where everyone is living was forest, but due to growth and other factors, they need to pave way as we plant more to other places. Kevoa Kauga, no, I can't support this idea of destroying natural resources. Now, Frederick Kauga, no, there are places without stress to carry out those projects. As they finish, wamepanda miti na ikakoma. Alex Aruga Arito nikiba kwenda mbura irega kura. Nawe Mutwedi akauga kuna mtu alisema Nyayo tutigane na eu Mwenda Aruga kama tutakata miti ndio tujenge, ni mti gani hiyo iezi katwa? Dennis Meriti, lazima watafute njia ya kuiba pesa. Kulea miti ni kazi, si rahisi. Ojo ni Yakubu Papa Nkirikiriano Egitonga akauga Meru lazima iendelee. Iu nechio nteto mwanya kumania na maoni jaku mwanya zara wethirite ugitutumira kagitene gaka kumania namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria ende kagitene gaka katwethire tukinogoka anini tugicokera tukumenyithie gitumi CCM turibitirikia ethiritwe agitetera thirikari ya kaunti ya Meru. I love mandazi. Bread is my favorite.
Donuts. Mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kutoka 11th June hadi 19th July, kila kitu inazangoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect kwa TV yako for only 999 shillings today. Only on GoTV. Meru bwi tayari kwamukira ntumirire kareta gikeno maturene. The Kerith Churches of Kenya bagwatanite na Genesis Ministers Forum ibakureterete the Mega Gospel Festival nturene ya Mugae. Moroto ni gospel visitation that brings joy in the city. Yukunera mathithio jatumwa inyanyaka mustarene kainyanya. Ni kuma Jumaa ya tariki 12 cha mweri Jojo mwanka Jumapili ya tariki 14 kwa mberia thaa kenda ciogoro ntuku chionthe are Mugae Market. Gwatanira na Bishop Edward Buria urano muthuraniri na mutongerio kiatho giki amwe na Pastor Andrew Richard kumanthigura United Kingdom na Evangelist Mihao Shlahetka kumanthigura ya Poland. Atongeria ba Genesis Ministers Forum nabo ni Pastor Jafet Gitonga urani Treasurer, Reverend Wilson Mwirigi urani Secretary na Reverend Mbuna Murioki urani Chairperson. Njona Wirigiro na Biama Vikari Ngeka ugakurukirwa. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri ya Grovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows.
matara jotano kire murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ng'ombe ciaku tigira ni kunyoroje bwega ichikona chumbe kung'ana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akamina gikamiro ka ng'ombe ciaku igie kitheru nkuruki ng'ombe ni batere gukamwa ura kubatere mathajareza batere. Murimi tigira ng'ombe ciaku ichigukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ng'ombe ciaku. Rira ng'ombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana mathajeri jambere nyuma yayo guciarwa. Menyera meari bwega na kaire murimi tigira ng'ombe ciaku ni gutungatirwa ni ndagitari uri no menyo na kinya ni kwewa nchacha mukagita karaka batere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje? Chakula ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joymax Animal Feed. Looking to turn your passion into a powerful career? Join Kiremi Media School and gain hands-on skills in photography, videography, drone piloting, live streaming, entrepreneurship, brand building, and marketing. Whether you're starting out or upgrading your skills, Kiremi Media School gives you a real-world experience plus a free industrial attachment to kickstart your journey in the media industry. We are conveniently located in Meru Makutano, Rakingu Apartment, first floor. To enroll, call or WhatsApp us on 0706 148 525. Follow Kiremi Media School on Facebook, Instagram, and TikTok for updates and student showcases. Kiremi Media School. Learn, create, earn. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ngukugwata ugeni oringi kirinteto cietu cia weru thaa ithatu narua tugikuria kethira ni ukugwata mbaru itua ria ugiti bwa miti kenda kieni kioneka kia mirandi ya kithirikari taname na kwithokearanire na baute kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria na nandingi taname no kumenyithia nteto cietu nyati minista wa uritingu githirikari ya kaunti ya Meru Nturibitirikia nonekete kumeneria bonene baraba kuoneka kumeneria wathani bwa ngavana Mutuma akiaria ugite into tawamba bwandithia buria bukuoneka ntere cha igembe na tigania ngavana na thirikari yawe ni bairitaniritie bwa kung'ana nikenda kuthiria thina ije na aria nkurukie thiritwa gitariria agatigira ngavana Mutuma kinyane akuona kanya kangi ka utongeria kwa kipindi kia biri wa ende ndwa burunka bana newe heshima na baba le mingwe I'm sure whether kura moingwe kwina kaliba Meru bange bakomba ngwe wera ntobrande beche nyingi bonte bwa to position ineto akaliba Meru baigwo na baigwo bara bakalitangwe nangaba na isrende ko shape thirikareke if you want to shape you shape out Nento Iribietiriki nyuma ya ntuko inka ya kunywa mumanako ya waziri wa watho na uritingu giaja kaunti ya Meru nande akionekana gutetera thirikari ya gavana Mutuma na kugweta matagaria jara thirikari jithukite kiri gutegera thina cia mukari wa Meru na mono thina irethirite gikunjirwo kwa kagita gaka raja wa mbabwandithia Mutuma na uchumia kati na inyenge nontu bambere atina buduki
Kinja bake Rangers bake otoe bunduki no they are not allowed to carry firearm na ngabaketha by license ya uni oketha we na civilian license na uko na civilian license kwa firearms na manto maingi muno waike statement ja banki okathimwe chiongo na manto maingi muno so not many people ba qualify kwetha by na bunduki license lakini thirikari ndio kutrain ranger ko anto rangers bake wa bunduki na thirikari mutumana wete aba support kuma bya korea na aba ngari na ne kandi ama kuruso rende yeta na kuga igeria lila thirikari ya kaunti erekerete kuthukia njira imwe ya kwagirithia ukaria tukira kwenda kwa number 1 mandu yanga tethi nyaka bana kupush ito kwenda wekira game reserve ito kwenda wekira nini ke kolindwera kenda twekira nini ya ukaria ya anto weka Rangers weka na ng'ombe no tukiro to negotiate nyana muchongo lewa down atura to nyandre ya ukaria ng'ambe na Rwanda so twina manto maingi ndethirikari nebo iko wasiwasi antu bakithiba kumiawoni ndi chamberete ugwa Nkoroki akionania witikio bubu nene kiri gavana Mutuma akimutetera na kuga agatigira ngugi yawe gutuma thirikari jicokia utongerie ni kairi Mutuma uchoka 2 term menye Mutuma wita 2 term nonto Mutuma ekiakwitha kanusu karai nako ikwithirite kwina sanity miru kwithirite kwina thiri miru na ikwithirite kwina maendeleo miru because kwirona ikirwe umwe baba kuthunga ore marungu na are marungu actually urona muntu aikiri mauta kanwa twelande nonto akora moikuritanĩria ngwena anto ukanjo wekilethia mwankane ndi ukelwa ni anto nibo ntungua mamona uruke kamukethana reke ante tu nyingi kiripotela Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Ndukembethe kuma kaunti-ini ya Isiolo ni bonanite kwaga kunganirwa kumania na wagi bwa ngugi kuma kiri thirikari. Baugite kagitaga kampeni thirikari ne ekire wirane bwa gutigira ne baguchwira ndukembethe twanya twa ngugi kenda kuthiria thineu ende mwankira na arwa turi gutengugi bona ne bakugweta gwite kwa ngarama ya uturo ori nande bendekithite kuthangikirwa na wirane bwo kwethirwa bukiingwa ne kenda bachionera mugate jwao ntuko na nkorokini rogono ruria nkethirwa ngikumenyithia o uria tugwita na mbere tugitegera rogono rungi ni ati musiasa wa Mara Gitonga Bongo noretie machukuru gutumira kinyabo oteabwa kinande kiri kuthoma nikenda itikagwe na nyuma ya otea bwethira bugita na mbere kugaruka akiaria kagita karia akwezanaga mathagaja kinande ja uthomi ndene ya chukuru ya primary ya Minugu Bongo augite oria ntuku igwita na mbere no manto za kwethirwa za kigaruka Chagi Tonga Kaburu Bongo augite machukuru ndeni ya nthiguru ya Kenya mono ma primary imakwendeka kwendera kithomo gya kindinjito kithomo kirakuga gikaramia ritwa mechiria. Tunataka kufanya digital hub na nilikwambia kuna technician atakuja aconnect kila kitu tuweke internet, na wakati shule imefunga watu wamedheru, wale vijana wamemaliza shule wanakuja kutrainiwa hapa, wanapewa digital skills. Aritie kagita agakuriongera cukuru ya primary ya Minugu Bongo akobairite computer na nkinya into binge bya kindinjito akinyegeria rwaria ruru ndari ma principal monde tuamberie program nikenda ana beto cukuru nyinge jia schools itena ana gitumi nembi ajiari batikomba kule abisi namba 2 ana beneura kana tebukali. So hiyo ndio shida nataka kutoa Mara tutomba kutora twaragia rumwe iyo no chete ina kwenda so mtoroke jake bwera kangania kwenda kula mwire atire ni athomithie mwana to ama namna gani ni acwire mwana wira ni arugire ana chapati kirikiria ugite nkinya kithomo gya kagita kagya CBE wana kigikwenda itwa bathoma manto makindinjito nontu nogo nthiguru ithiite ni alete computer ta ino ana beto ndenda batwike digital gonto riu mwalimu unajua ile masomo iko sasa ya CBE ni digital turema anto beto na tutomba kuti onoga tindo tulite maru ngai ateja akoletera computer lakini no akoletera through Bongo. Tuko pamoja na anto kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.
Na nandega tucoke kiri rugono rwa ukabere aria nthuki mbithi kuma kaunti ya Isiolo ni bonanite kwaga kunganirwa kumania na wagi bwa ngugi kuma kiri thirikari baugite kagitaga kampeni thirikari nekire wira ne bwa gutigira ne baguchwirwa kana ne baguchwira nthuki mbithi twanya twa ngugi nikenda kuthiria thineu ende mwankira narua gutengugi bona ne bakugweta gwitia kwa garama ya utoro orena nde bendekithitie kuthangikirwa na wira ne bobo kwithirwa bokeingwa. Bantan Murangiri na riboti iji. Yuthi kuma muciejo wa Isiolo ibareretie mathina ja wagu bwa ngugi nterene iji bakiorota thirikari bakiuga nebaere wira ne bakuba ngugi na inya kunyia ngarama ya muturire ontu buria batiingitie monka thai jutigere mwaka jumwe twita ithuranone. Shida yenye tunapitia ni vijana kukuwa hawana ajira. Vijana wamelala hapa, vijana wengi sana na hatuna kazi. Leo budmaira kampeni, president leo ambiletia kampeni na viongozi wingi. Baya hapa aturora baogeria vijana, ashwa Ruto aturora aogeria vijana, mama mboga, vijana bonda bonda, thai kijana bonda bonda, kinya mwekuru ibengire, udemu thakayo mwekuru thai. Hapa kwa sisi tunajitegemea kama wananchi hapa, hatuna governor, hatuna wewe stare yake. Hata mheshimiwa Waithaka kutoka pate kiti alioa bibi na nyuki na akajenga huko. Hii ni miaka 5 inaisha, Waithaka tujaimuona na macho, na hii mwaka ingine imebaki moja ndio atakuja tena kutubembeleza, sababu alinyonya matiti mara ya kwanza, sasa akasikia utamu, sio no tengo wetu enio turianga o balele ao utengoge turi ori thirikari yetu ke atutianiria atia twabere kura bareta nara Nairobi kuria mangorovene na no te byo boturetera na risabu turi iborete thirikari nene ne county kuingia mawira nene inya gwika mutaratara jo mwega jo kurea ogoti thokone Isiolo. Kwa ile wametupromise, serikali yetu imetuangusha sana, kando na ya county hata ya national government, na rais wetu anjibike sana kwa ile promise yote, hata ile kura tumepiga including vile tulijoin wa mama wetu na kuchangia sana, kwa kuwa alikuwa ametuahidi tutainuliwa kimpango, lakini sote tumeanguka kabisa. Unaweza peana pesa, unapatiwa risiti. Kila hii watu wa soko, kila mmoja ni 100. Hii soko iko na watu zaidi ya 3000. Risiti kwa nini haipeanwi? Unapeana pesa kinyume na sheria. Ama Nkroki ibarombete ayuthi kuendelea guciandikithia kujukia kura kenda bomba kuthura atongeria barabaka batetheria kimaendeleo mwaka twitite. Kwa upande wa kura ninasema vijana wanjitokeze kwa wingi ndio tuweze kabisa kupata hizo kandi, na Mungu atujalie, atupe rais ambaye atakaye jali. Nkiripotera ntoto cha wero weekend kuma Isiolo mbeta Bantam Murangiri. Akariba mushejwa chogoria baria baguchita Brothers Keepers ni batarite mwingi kugwatanira na gutethaniria kiri guchukiria gikundi kiria kithirite kiri mustari-ini jwa mbere kweza na utethio kinya kiri antu baria batiguchumba nikitarite antu bongwa kugwatana njara antu bokwethirwa bagietera utethio kuma kiri antu baome. Kuringana na kiama bagikundi giki ni ati antu bongwa bari na inya na kinya umbani bwa gutethania bari bobongwa na bobo bugatetheria kinya guchietithia na mbere. Martin Mugambi ni agutua iji. Akariba chogoria na rietwa Brothers Keepers barombete matura ni kwibikira inya kimomongwa kenda gutigira bagutethia antu barabange barabatari na mainya, na twendaga o mwaka otwatirimana tuga improve one notch otwatima to improve notch kogu kintu gitwaugire at the beginning twendaga antu kwe mutumba gwitethia 20 antu baingi muno guko my friend baraida gutethio no mwanka gumenja especially okegwa mtu akwira tushwira mushungu atutethia liu kintu kwenda kwithomithia ni kuga to mwanka tushwe mushungu atutethia kuringana na akariba baraberutanagiria gutethia bamwe bao barabata kwibomba baugite aturi bateri kwere bana nkinya kwibikira inya na kurungamaga kibo. Turejete kubanenkela services jogima wa mwili tajio ku screen for the silent killer kana itwitaka hypertension kana gwitwa kwa ndamu na mulimo wa sukari tuku bathomithia
mauntu maingi muno makonio gima wa mwili kuma bo mtu akamenyera pressure jia itigaitie ringana na atori baba baugite matura maingi metagira utethio kuma kuraja bantu atori babongwa kurugama kibo na gutethia bamwe bago kagita gaka gatugaga muntu ni araithirio ngi nikito mtu gwa brothers keeper no ina thina aomba gutethio atia nikito gwatanite ta community especially from Chogoria na antu bara bangi be within and around kenda tumba kuga kuona kire tumba gutethia community kio from resources materials jia gutumira kuba encourage gutura muturiro mwega maishani na still kwira ntu into ira mbega bati kutho bakire jaga baritie mama kagita karabari kanite bantu amwe kenda kwire ba kwibikira inyana nkinya gutetheria bara batakwibumba kirintura ino ni tontu baba ni baba kurutha mathani ni bakuingia mathani tamara mwathani augite twendanage nabo ni bendanite na bagatusua na twikaraga maturani na urungu rwa marigo twikaraga bagatusua na tukwaumba kuma nao tukeja guntu taguku tutalokinya kiripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Rais Ruto nonekete kumenedia aregani bawe bagi siasa aria ugite ngugi yao ne kuringira Kenya gituma na guti kingi akiari ari ntere cha Kakamega. Rais ugite we arirumira oriti ngugi na kuingiria Kenya mawira ne jaria abekirire. Jojo ne mutukanio jwa Nteto. Rais William Ruto na ure ware munini owe Rigathi Gachagua ne bachitherete kaunti ya Kakamega. Rigathi akiaria na ugite ati Ruto ne murigirite kwaredia kariba kaunti ji. The problem uko nayo William Ruto, kuzuia sisi kuongelesha Waluya, you are not solving any problem. Shida ni ya kwamba hii Waluya wamejua yeye ni muongo. Umewatumia vibaya, umewadharau. So hata ukataza tuwaongelesha Kakamega kuna kitu umebadilisha? Ameweka GSU ati tusiongeleshe watu Kakamega. Na hata di watu wamekasirika zaidi wanasema one time. Akiongera thirikari ya Kenya Kwanza ne batikorikia mirandi. A. Completion of all existing incomplete or stored bitumen road projects within the aforesaid counties of Busia, Bungoma, Kakamega, Vihiga and Trans Nzoia. William Ruto akitumia Wahindi akanunua hizi factoria zote mbili. Alikuwa walete equipment mpya to modernize. Walipe wafanyikazi, walipe wale wako na madeni. Lakini badala yake hata kama yuko mkataba akatumia Wahindi kama proxy akanunua hizo factoria zote mbili. Factory ya Mumias ni ya William Ruto. Factory ya Nzoia ni ya William Ruto. Kagitenio ka Rais Ruto nerete rutere ruregani gotikyo bathithetie mono agechikora Gachagua. Na ni watu ambao hawana track record yoyote. Mtu kama umezunguka, umekuwa waziri ya kila kitu, umekuwa katika serikali miaka 50, huna chochote. Hakuna mahali utaonyeshwa anywhere ati umefanya anything. Kiburi mingi, matusi mingi, madharau mingi, maneno ya fitina mingi. Ati ile kazi kubwa wamefikiria akili yao, ati akili yao inafika hapo, ati akili yao, unasikia jameni? Ati ile akili yao inafika tu kwa kunitafutia jina ya Kasongo. Hapo tu imeishia hapo. Hapo ndio akili yao inaishia. Yani wale watu wako chini sana bana. Kwanza walianza wakasema ya kwamba yale mambo huyu William Ruto anasema hayawezekani. Si walisema huko? Wakasema ati Ruto ni muongo. Sasa mimi nataka niwapashe wakuje hii Western Kenya, tuwaambie ile Mumias ilikuwa imekufa, sasa imeamuka. Ile Soni ilikuwa imekufa, sasa inafanya kazi. Wale walikulima walikuwa wanangojea miezi 6 walipwe miwa yao, sasa wanalipwa kila siku 7 wanalipwa miwa yao. Kirimanto jogi ma PS Raymond Omolo ni arikithete anto nkorokia milioni 30 ne bachiandikithete na SHA. And to date, more than 31 million Kenyans have registered under SHA.
11,034 health facilities have been contracted across the country, with more than 147 billion having been paid out in claims to support healthcare access across from October 2024 to date. Na narua kirimikire na mikarire twegutara gukoni nguo cia na bare iria cietagwa corset. Ibwega sana mutegeru wa Weru TV rieto mbeto wa Purity Nguta kanya kakane kamikarire. Narua tureareria nguo etagwa corset. Corset ni nguo cia na bare na iba ciendete muno. Ende ndina kirigeria kiria ringienda burigeria muno. Riria ugwikira corset ukainywa muno kauna gaku kenda tharike yaku yumbe igwitia kana kwinama. Kirigeria kingi ukainya kauna gaku muno kenda umba gukaranthi. Kirigeria kingi ukainya kauna gaku muno kenda umba gwikia miruki. Corset ni njega riria witite muranu kana biatho mwanya mwanya. Kwiwikira corset ugachinya na kauna gaku gakarega kwinyika. Na bobo ne bubo kari kire mubango jarumba kumata ndene ya Kameme iria wendete ya Weru FM 96.4. Jamii hantu makwa ni mendene angandha kekera mwali ni mwendete mwali akera mudhaka na mwendete nakupenda ndio ningependa it's my wish to the Tuna family monka wakiroka ulia iki makareta monka taste yao ya kugurana mtu akienda yani kigurano kyo githokari mukathondeka monka budget. Sasa hata hamna budget enough mugeta monkantu wanawachangia kidogo kidogo, kumbe mwali atendete mudhakorea kiatho ikaitwa tukale mburi tukale kila kitu tukarashia. Sasa kumbe watu wanadhukuma na rashio the moment mwali arashio na ukubira kwa ngiri magana mathandatu kana 1.2 kidogo kidogo mulaka uga mimi nimechange mind. Sasa sitaki kufanya nini, nimechange mind, nimeamua tu sitaki ndoa. Ukaulia yani tu ikale nthi tuitikanilie urete antu metu yani washindwa ni kirumi no tidho kimenyaga ni kirumi until maisha magua gire gusettle alone mambe bakari na unaboka miano atirie. So tafadhali vijana ambao mnaolewa kwa sasa na mnaoa kwa sasa, kama haupendi mtu mwambie mapema, mimi haya mapenzi ntigwe na dhikura ya monde enda kidogo tu tuli autu antole ta family show yiri bamwe inyunyanira yani covenant ya ushoka kidogo wewe unotali serious niko byo kuduka tomamu na thoko taoni wapi nuri muntu uri olagira tiradia kenda rimwe ko lagitadia nuka ni makosa, ni aibu. Tafadhali kijana, kama hauna haja na msichana wa watu lekana na mwali wenu tafadhali. Kethero hauna haja na kijana wa watu uri mwali lekana na ndakaye ne tafadhali. Lekea ukutwiko kata mapasta bamwe ureta ma family shonde bamwe ushokodhukia familia yako nonto akigo opus atuenda space yako ulienda kwiga Na mutegeri nandi ni kagita kakwa kagukunja nthama nikenda twetanambe na kukumenyithia mibango ingi ndene ya Weru TV nkagucokeria nkatho cha mwanya ni kwithirwa ugwatanirite na onikire nteto cietu ceru thaithatu nkatho cha mwanya muno ngakwenderera kagita gakega nkibutiga keri mubango jwa gwatukanga na MC Tash bari na band yawe rietwa ni Maureen Kinya mona ni rietwa mathithio ni Purity Richard. Ithira wina kagita gakega.